Ku bantu rero mwavugaga ko ibintu twakoze ari ibinyoma, ku bantu mutari mwemeye ngo ni amakuru y'ibihuha se, ngo ni amakuru twahimbye, ngo ni amakuru ngo tutazi, turi kuvuga tutazi yava. Ibihamya rero mwabibonye ngibi ukuntu byifashe kabisa. Ewe nta muntu usubira gupinga, nta usubira guhakana, kuko ubukwe bwabaye mu murenge kabisa. Bwabaye, murabibona. Ibi ni ibimenyetso, ni amafoto yo mu murenge wabo bakoze. Rero ku bantu barimo bavuga ngo ese ngo urabona ngo ni fake news, ngo ni ibintu bidasobanutse, ngo ni ukubesha, ngibi bimenyetso murabyiboneye. Aho neza, turabasuhuje mwese aho muherereye, twizere ko mumeze neza. Abari mu gitondo mwaramutse, abari nimugoroba mwiriwe, turabaramukije mwese. Twizere ko ibintu bimeze neza, twizere mwese ko ari amahoro. Aho bitameze neza mwihangane, turihanganisha abantu bacu ngo mukomere, mwihangane. Abari mu ntambara, abari mu bibazo bitandukanye, abari mu bibazo by'ubuzima busanzwe, Imana ibagirire neza. Rero natwe tumeze neza kabisa, turashima Imana. Rero nk'uko mwabibonye ejo twabahaye inkuru ivuga hejuru y'ubukwe cyangwa se ibirori bya Vestine Ishimwe wasezeranye n'uwitwa Idrissa mu murenge. Abantu benshi bakabivuga ko bishobora kuba ari amakuru nyine atari ay'ukuri, ari amakuru y'ibinyoma se, ari amakuru y'ibihuha. Rero uyu munsi twakoze iyo bwabaga, murabona ko ntituryama ntidusinzira ku bwanyu. Twashatse inkuru rero, twashatse amafoto, twashatse ibintu byose. Urabona ko twabazaniye amafoto yabo mu murenge. Aya mafoto yamvunye ndimo yabone guke. Naraye nicaye kugira ngo nyabone kabisa. Ariko ni ukuri, ni ukugira gusa ngo tuza tubazanira ibintu bisa neza, ibintu bitari byo kubesha, ibintu bidafite ivumbi, kuko ejo nayo yabwiye ngo ni inkuru idafite ivumbi. Rero iyi nkuru twayitohoje, murabona ko nabazaniye amafoto bagiye mu murenge. Ntacyo ntazabakorera guys, nta kintu na kimwe. Nzabatumikira mpaka keretse mudashaka. Rero murabona ko hano Vestine n'umugabo we bari bagiye gusezerana kabisa. Umutekano ni wose, umutekano ni wose. Ibintu byari bikomeye, ariko nyine twavuze ngo Kajoli TV show tugomba guhaguruka, kuko hari abandi batangiye kuburekinga ko aya makuru ari ay'ibinyoma, kuko abantu bari kugenda babesha basakaza ibinyoma. Avuga ati se why ibi bintu tubikora bakavuga ngo ni ibinyoma. Ngomba kubashakira amafoto, kabazanira ibimenyetso byose, ibintu bigaragaza ubukwe bwa Vestine. Rero nk'uko twabibabwiye, Vestine ni umukobwa w'umuririmbyi uri mu itsinda rya Vestine and Dorcas, basanzwe baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba rero yarasezeranye ahari ejo ku itariki 15, akaba yarasezeranye n'umugabo uva muri Burkina Faso. Ariko iki gihugu nicyo cya mbere, wewe ko ndakigera nkumva sizi. Burkina Faso yubahe kabisa, ijanye umukozi w'Imana, ijanye umuyumbe, ijanye umuyumbe kabisa, ijanye umuyumbe. Rero bantu banje, ntago twabatenguha, tugomba gushaka kabisa amakuru, tukabaha amakuru yizewe, tukabaheza amakuru ameze neza, amakuru adafite ivumbi. Mwabonye ko nabatumikiye, mwabibonye rero ko ibintu bimeze neza. Rero mu by'ukuri ku bantu bari batangiye gushidikanya ngo nta foto ntacabaye,
nta foto yo mu murenge, ngo nta foto y'umugabo, ngo izi ni izo guhuza. Noneho rero murasubira muvuge gute? Muravuga kandi ngo twakoze photoshoot se? Aya ni amafoto y'ukuri, ni amafoto yo mu murenge aho yasezeraniye. Murabona ko nta n'abantu benshi bari bahari, murabona ko harimo abantu bakeya ku mafoto agaragara. N'ibindi nitubibona turabibazanira, timugire ikibazo kabisa. Uyu munsi ndabashakira amakuru ashoboka yose. Mupfe gusa gukurikirana, ntimukureho urushinge, mukomeze murebe. Ndabashakira amakuru n'ayandi yose, ayo mutamenye yose ahangaha muzayabona. Kuko hari igihe abantu bashyiraho breaking news mukagira ngo ni fake news, mukagira se ngo umuntu yapfuye kuzana ibintu atazi, adafitiye amakuru n'ibihamya. Rero ayo ni amakuru yizewe twabazaniye, noneho proof ku bantu batari bavuze ngo nta foto ntacabaye, ku bantu bari bavuze ngo bakeneye kubona ngo mu murenge ngo ibyo ngibyo ngo ni ibihimbano. Rero murabona ko twabazaniye ibintu byuzuye, twabazaniye ibintu biri ku gihe kabisa. Rero mukomeze mukurikirane, mukomeze mubane natwe, tunabifuriza by the way. Ni ukuri pe, abantu nyine bari kubivuga ugasa nkaho is not funny, ko turabwira ngo twishimane nabo, kuko na Bibiliya avuga ngo twishimane n'abishimye. Rero dufatanyije na Vestine kwishima kubera ko agize urugo. Of course tugomba kwishimira ibyiza by'abandi kubera ko yagize ibihe byiza, yasezeranye. Why not tutabyishimira? Turabyishimiye kabisa. Uzagira urugo rwiza mama, uzabyara abahungu n'abakobwa, uzabyara amahashu, uzabyare bose, ibintu bizagende neza kabisa. Rero mukomeze kubana natwe, mukomeze mudushigikire, murebe ibiganiro, nitubona n'ibindi n'amavideo nituyabona nayo turayabaha. Mwebwe gusa mukomeze murebe. Rero izo ngizo zari proof z'abantu batari bemeye, z'abantu bari bavuze ngo nta mafoto ntacabaye. Twayabazaniye kabisa. Sawa ngaho bantu banje, mukomeze mugira ibihe byiza, mukomeze mu sharing video. Hari abatarabibona, hari abagira ngo ni amakuru atari ukuri ku bantu batarabyemera. Rero iyi video muyibagezeho nabo babibone, babone ko umwana wacu, umuririmbyi wacu yasezeranye. Twishimane nabo. Ngaho rero mukomeze mugira ibihe byiza, turabasoje cyane kandi turabakunda. Mugira ibihe byiza, murakoze.